abrante bi atwumi edi Kasapa FM be dia kona nanum anim nananum ye hu adwuma nanso me pese obi ehu ni nipa ban oye be mane atwumi edi ware me fala wasanso wia menyama itimene ne ba ha minim so otie no mbra no be ne ho ano efse mbuefu pa me buefu bebre Dio. Nana Hema, Abrante no Ushiana way. Mishano Asantehemaa ye nase. Nanu ye Nanu dia Asantehemaa. Okay. Enti Abrante no kwa be na afa so a Ushiano ukọ ho se ukọ akoye de ukọ ye ni bia na se ukọ se ukokom ana ukọ se ukoye de. Me ko se me kokom. Iti me free Accra Wednesday. Iti na e was say come Thursday. Iti akom ni mu no. Me ne bo Abrante no so no twa me. Iti me kom wie sa na Abrante ni di mechi. Me kom wie ya metim ba bia me ne nanamo kasa won gbasa ne. E na Abrante ba e. E na se nana. Wo afa. E na ka so Abosomfo ntide bia me ho ya fe. E na Abrante ka so. Se na makoma ma braid o person ni me pie na ekodidi e na me din na chi na ekodi fufu won sa asantefo nso mfufu ye de e na me din na chi eti menua be me nso me hwamhwa na me ya atom cause I find mine very very fine mine Kasapa FM e na chere se me twema no me nim na e ba ye e na Kumasi o de yere ho bi pa yere ho bi se ade no nya no once na why tunya na chese worry cause a chapa answer wenya na ye hwe o Abrante ni hia na wo kom na me kom e na Abrante na ni emu ne dwe Jesus ya brotherhood no wa kukudura akonfo nyina no wonti me pe wo mo simple sa wiase abrabo sa na tie na ye hwe o fufudie ene awie de e ba ne sen e na obi amukodi fufuo afedi Abrante no e kwore wo sa ba ne sen menua be ma no kro hu na hu baba o fine mind very very fine mind ye di fufuo no wie ye no ade na o se mi twa bi no no so twa bi itina ye nim asra so se e kwore bi ade titi ye nim e na e kwa pe guest house e no kra me na mi tua e o se ni momo nya adwuma Mia na michi adan ne ka. E na obo me todwa by heart. Mi we kra na o ka che so, me nsama ne lorry fair kra na odru fi obesende amam. Nana Hema say media 2 and loss. Maboka pa me ni abre, maboka and loss. Ma loss. Oh. Nana yen hwe. Enti na ehwo no mo hye mpana twe ase ana. Mpana twe de oni mi adan kwa de mpana twe ne ya start. Na say menya ntie se nanano mo ahema yi a mowo abosomo a mosomo mo amode wo mo edi dwumai se be ma bi beba ho kra manne ne amamre bi wo ho a esese moye ansa na be ma aba mo ho sa amamre ne sa manne no udi bi gu akwa mu ansa na wo ma Abrante no ho kwa ma na ba ho dabi e ka na nanano bo efu mi cause see am friend nanano kro mo mba cause I was say na wo san ka me amamre ansa be ma ne meda ma anye Tisi a me friend ananom kra na omubu efu. Tisi a na o se me ne be man na ayakọ na ekopata nananom. E na me hu be man na ekira kwan. Timpa acho mo hwehwe ne mame. Minim so otie pa mo hwehwe ne mame. Ko ise me friend nananom a mo ma. Me nananom ma. Eye me ya. Ya friend Dela sa na o se. Minim se no kra. O se friend Dela. Dela Agyemang. Minim ne tia Dela Agyemang so. Dela Agyemang. Na Abrante no so ehin wo fire. O so at La Paz. La Paz o say community hospital ho no so otie. Enti wonim ni nchi, wonim na busuani bi, wonim na danfo bi. Menim obiala. Menim obi panka sister me bepia. Menim obia. Enti wo friend na onsanka no ana. Sister o friend na me so wa block me so I me dey say sim no wa real me friend nko me the different number fra e be ko not say me pe ye fra bi ma nko
my friend me the phone almost by 30 a friend no wa blocking numbers ni nia asemi emu owrem akwakoye se asamado etwene ye de kontomre na nwene nanso ye de nade ena ebo emu odin pa ayere seta wo se okache us what La Paz Community Hospital sa na osie wako area ho mechimba oni made ya me ne picture intimate Dela ena nam Dela Agyemang mechin sister mechin be 2 weeks ni me na se na atata mechima pa ye asala pa so ma de da ho me hwehwe ne den Nana hima wo kasa ne se metini yi a wo se abrante no ware wasa ball kro no wa bo me kro no e ba ne se no ball kro no etie ye wi Asantehemaa na yie no ye nam ye ba no ofre me ka chem so ono so ba akra ena me ka so me kra metie sikwan so de meba na o se me ntwen no ito Suame e wo VIP station wo ena e fa akra ka bai aka so tila pass nintino ye bedru achimota na ade asa kakra na me ka so ene se wo wusia na minsi na de me nkoda ho na ade chia mafaka aba cause nananom de ade sana na ntia eto de hu kakra okom tumi si so aka chem so ni nua ba besra no entini entumi nda ita ema me suspect no ama friend ni nua ba no say ampa say ni nua ba menim ena me ni nua ba kasa e ana ka so ampa owo ni fie eti sadi ukodan a obere ni nua wo ntuntum enro ena ka so ena sadi a eno no mo bedi mechi mititeshi to bedi mechi na akoteshi na ade chia odumi aba ni fie na odumi aba chie na busuafo ena ekowie wo fio me so no apart from ekom no me ye adwuma man nkofo me sanso o spiritual shop kakraka e wo makola it's a brand any me drum me fie sisters nkofo document passports nkofo kunumu pictures nkofo empnafo ebi mo bosses pictures me ye hu adwuma asase papers sika iPhones de na bobo 50 live ko 17 ya be ebi mu de be cheme se ne be me ye adwuma mo some so me to get iPhone be 30 wo me dem it am me so me tombi nam de scanner dey aboa nananom adwuma no abrante e ba ya ore me sorry me a na mani akum meda ore me dia me de meda ore me repere me ko deep sleep ana abrante me sister ada no me sister ernesta ebi ya bo be 16 rounds oboya ma ne bo me 3 na me dae adechi me sole ya me twamani a be me ni ho me twamani a be me ni ho ena me de my love me hwehwe be me BBC twaweni ko show ho me TV shim me decoder shim and I say hey ena ma me come spiritual room be me nya kokudura spiritual room ho enya fere amana nanom anya fere amane ma me owo no na we spiritual room akoyi nkofo document nkofo asase papers iPhones sika emu dollars euro cedi pound be me tamko ma friend be me ya besin ne me nyama ofa me nyama mreme na makoma ama abosofo na abuafu me mpani oye no Dela Agyemang utie me a fa me nyama bre me mpani awo ye no Dela Agyemang me ni abre na me dama me ni abre papa enya fe dia grasem eti munka bi mame mo hwehwe be me mame ware me a arian po de fa nto nche nyama na wa be fa no nyama na nkofo nyama isi me client fo go me konso madam to menda sister madam to menda onfa nyama na mrame naso onfa ne honko me mpani oye no Nana Ajobro. Nana ye na ma visa. Me ma visa. Inti nkrofo passport no. Passport. Ebu wa hwe ho ye de. Say be mo kwa ya reject omo. Ti omo de ba na ma ye hu adwuma. No ma kona ya form.
And I walk a son so me to say walk a microphone kunum pictures. And then microphone panafo pictures. And microphone bosses pictures. Pictures no more the bawa so was a fire them. Yan chichiribi, yan sanibi, yan gusu yan daso. Ah, ya chichiribi. O crowd o dia ba metumi achichira ma. Nana me ferro. Me ferro. Me ferro pa. E bia na o hia bi. Na ya say ya advert film into enyanwa fabra. Enti pictures no more the bar o ya ne den. Oh, ebi wo no ya de ko abosomfo ho ya wo dan ketekete mo dan ketekete wo me fie ho. Me fie no so pa. Me fie no so. Enti me mo chamber. Apart from baby I am me corner me kokko mo chamber. It wo the picture ne ba. Me de ko sa dem mo. Ebi wo no wo ba na de picture na ba no. Ebe hia o bunsa no moja no. Ne de esa edwuma no. Ebi wo ho a wo no the picture make kanchima so na the picture na akọ na wakọdware aguso nti ebi mu kunu mu ba say me nchechire obi so tumi de ne kunu ba me ye no to lege me ye bibia bi na me nya pe esikedro cause me na no mo mpesa ba say ye nchechire bi ye nya for boys ye nya for girls ebi kra na picture no minim ebi abebe bi do picture ba Nana Agyemang jamayare dabi e advert boko de enya boko sa na me wanwo na metete nsem we but na menim se eye hurodohura dance dabi we dey atwi me pa we twi me condemn bi etime de mema bi picture ba se ye nchechire mema na ya chechire tinye ba ma bi abewu so one oba bi na ma yeso odo bia na ye wodo dabi bebre na wo hu se ye to range ni nyame ya chechire bi pa ya chechire bi ene ya chechire da ene adwumem documents nso amo de bra o se fa ye dem ma wo mo obi wo no ne na danfo na ekwo company no it all the documents na ba se maba ko madam ana maba ko nya jimi non signing fa mame ebi o ya asase one we ku asase ho iti edwuma de eno na menye ska omumo ye nchechire na yansa ne de ye ya de pa ho ade ye nya pe eskedro no ba ne aka nya afa breme na 90 ye chechire ye sani eye koko bisa na no wana me bisa wana atemanim mintumi yi no nana no meni omuni asembia isa wo kwahye me maba me se kwahwe be mama me wo kwahye me se me question wo dabi sa menti asia ne so obi di obi picture bebra o se chechire be mama me anya no tira mba me se mo hwe de large my mama na woni se ya chechire wonim se ne ya chechire be ma ada na wan chechire de large man me ne picture mon picture nka ma chechire no na wo hia wo Nana Agyemang ya otina he wo hia de large man picture ansa na watimi ya chechire no na anya picture me da chechire no na no ta fridge aya sure se wo tumi bi de mo tumi pa na atimi studio haje de wo ya metumi ada no wakoko dana mi akokọ ne ehwe me mambu dana mi akokọ ne me mama bu fu me se hwehwe de large man utumi no esi ufie ho me se hwehwe de large man no tina me ba ha utumi no utumi cha me se hwehwe de large man mama eno tina me ba ha me ka se be kwehye me Nana Agyemang de large man no me de mi ntimi nkohwehwe no wo be hwehwe no ewu adwuma eno tina tia na etu aka hwehwe na mama Nana waboka enye no tina tia na odi asem enti de ma asem mama Nana se we de waboka o me mo aka isi se ebe ne de koko hwehwe be ma no mama de large man se no te tuntum tintin owo yem na ya cha ne six no six packs kama sa eno pe na minim oye tuntum tintin na nim ye de dwa na se oval face ana se ni nim ye cute eno pe na minim na wanche obabi ofri ye mbisa na Nana Agyemang pa na watimi atrase ama akwada obi akwada besoa atwi wadi samples ano menua me say ya wo ankase me wabie mbefo me se jai ni awo keka no won to me nchem ni ameka wo ka de man stop I na wo stop me jai ni awo keka no maka ni ameka ento wa da dwumade na de ayere o ena me se me pe enso mahia Dela Agyemang se wutie yan ya Nana Agyemang to ne nkra na yenko Dela Agyemang woni mo ho frankofo document ne breme Dela Agyemang frankofo passport visa sikano iPhone fabra Dela Agyemang rena warem no reme kwa o besin ne nkoya amamre na isa me frame nana no ma omo nje me so Dela Agyemang woni mo ho enye sa me bodua me ma 3 days and na kose me menda
me ma 3 days fa me nyama ne nim sika ne bra me na besi ankoya amamre na nana no me fo munya adwuma biom Dela Agyemang o last warning mean to warning biom o last warning Inkrani ba se kani mi fu kra kani bi aba mi south enkra sie me about 3 days kani bi aba mi menua mewie abushafo asem ne de me ni hwe ameka ba mesre nana Dela Agyemang mesre Dela menye sawate oh it's a crowd boys it's crowd baby say afofro ne da kodura Komfo so it's the hey boys ne de o my wado o munsuro hwe what talk of Komfo pa na akoda one ne da wie ya once atwi na di wa wie ano o say ware ne fala asem we de anohye Dela baby a obi ebesre ho esre wa fa microphone document no koma nana why na nana eni abre ana Dela kra ko hu ni picture ho no sam we banu obi so mpa ebo na yankopon ti o just e do picture akoto ho anka nye Dela na akofa picture na firi ho anka na ebesi to ohwe asem ne mienu nyina Dela boa ebimo because ye the pictures akoto a ye ko sha ye ami ye ko ye ono na kan ye ko jimijimi omo but on a more serious note yeah the agro Ghana adane bibi o o ti be koda ne Komfo koda sese akoda ada ne na da wi wasan wi ani sika ne normal aka ho Komfo Baa so ne da wi obeda o so de oda pa intense ntonya ba ku bia na je ode apananum Komfo Baa so intense se de omu dwuma ne sitenti boys ne mpe nti se wo unya kokuro kaka o keka fa kakra bi pe obeje mama o je mama so a ene kwa zo bu ne kwase a Dela nana no mo hu ne mo baba na se de ofre mama me so na menti ase uzafo we de eja me chance on am se mamontie bi na muntu abusuafo say boys na ade amoye na nye brotherhood mama mo aye shedodo we bize ke betwa disesi a Mr. Fa adwen kire efa comment section ho efa mame na de na aka kire Akosua efa na Akosua Komfo Baa de na aka kire no Mr. Mon kan bi na mo fa nhye ni nkura mame why mon kan bi mame why na mon kan asen ma no because abene no so power de abepie mu radio so de na just asem no esa asem na no ohye I was for one form of comment section, me do miss Akra.